so MR niku MR naute yang mulia. Nah. Tinggal dulu ya. Doa ada atau gimana? Atau udah kenyatin nanti kau terus abi yang baru udah titip dengan doa? Babakannya karena malah cuma ya. Oh, aku dah berarti mana Jumat dah sama dia hantu baru dah kenyatin. Dah sama dia ini, dah sisip yasin baru dah doa. Dalam doa baru untuk dah yasin. Baru be jeroh. Jut, mudah. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan ya Ghafur ya Rahim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim awwalan wa akhiran
رضي الله تعالى عن سادتنا وأصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا روح سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam khususan seluruh kepada para syuhada ya Allah yang kagum berjuang dalam kemerdekaan Aceh kamu ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin wa khususan seluruh kepada yang berada di majelisnya ya Allah terkhusus kepada Tengku Fajri birahmatika ya arhamar rahimin al-fatihah wa rahmatullah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal adqani fahum muqmahun waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام mubin. Ya Allah, Kau mempermudah segala urusan Kamu ya Allah. Perjuangkan Aceh Merdeka ya Allah. وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Ya Allah, aku menunjukkan pada Tengku Fajri yang ada di sana ya Allah. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim. Qalu qailukum ma'akum a idh dhukirtum bal antum qaumun musrifun.
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال mubin. Ya Allah, ya Tuhanku, nubuh-nubuh kemerdekaan Kamu ya Allah. Inni amantu bi rabbikum fasma'un qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin wama anzalna ala qaumi min ba'di min jundin minas sama'i wama kunna munzilin in kanas illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un alam yaraw kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun wa ayatun lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liyakulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wa ayatun lahumul laylu naslakhu minhu an-nahara fa idza hum mudlimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha nughrikahum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin wa idza qila lahum ittaqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allah wa at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Ya Allah, ya Tuhanku, pemuda kemerdekaan Aceh ya Allah. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yaqsimun fala yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un wa nufikha fi suri fa idza hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun wa ayatun فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم في
فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Ya Allah, nampu mereka ajaknya segera ya Allah. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أفضل ذكر قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي عقلي. Gimana kun doa anda Om Yu? Berganding Yasin. Mulia dia Good. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عند الدرجات وتبلغنا بها قصايات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين يا الله kami memohon kepadamu ya Allah, kamu kebadranu ya Allah dengan rahman-Mu yang memenuhi segala sesuatu dengan kekuasaan rohanian ya Allah, yang dengannya
engkau taklukkan segala sesuatu, dan karenanya tunduklah segala sesuatu dan merendahlah segala sesuatu. Ya Allah, tundukkanlah Indonesia itu di bawah kami ya Allah. Keluarkan mereka dari bumi Aceh mulia kami ya Allah. Jauhkan kami dari perkara yang hal-hal mengkufurkan kami bangsa Aceh ya Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu yang mengalahkan segala sesuatu, dengan kekuatan-Mu yang tak tertahankan oleh segala sesuatu, dengan kebesaran-Mu yang memenuhi segala sesuatu, dengan kekuasaan-Mu yang mengatasi segala sesuatu, dengan wajah-Mu yang kekal setelah punah segala sesuatu, dengan asma-Mu yang memenuhi tonggak segala sesuatu, dengan ilmu-Mu yang mencakup segala sesuatu, dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari segala sesuatu. Wahai Nur, wahai yang Maha Suci, wahai yang awal, wahai yang akhir segala yang akhir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kamu bak malamnya ya Allah. Dosa kamu yang meruntuhkan penjagaan drone ya Allah. Ampun dosa-dosa kamu yang dalam majlisnya ya Allah, yang mendatangkan bencana drone ya Allah. Ya Allah, ampun dosa-dosa kamu yang merusak karunia drone ya Allah. Ya Allah, ampun dosa-dosa keluarga kamu ya Allah. Ampun dosa-dosa kamu bak malamnya ya Allah, yang berdoa kamu hana terkabulkan ya Allah. Ampun dosa-dosa kamu yang menurunkan bala drone ya Allah, dan segala kesalahan yang telah kamu kerjakan ya Allah. Ya Allah, kamu datang menghampiri drone bak malamnya dengan berzikir dan membaca Yasin ya Allah. Kamu melaki tolong drone ya Allah. Kamu mengadai drone ya Allah. Kabulkan segala hajat yang dalam hati kamu ya Allah. Terkhusus kepada kenikmatan kemerdekaan Aceh ya Allah. Kamu melaki drone ya Allah. Kabul hajat-hajat urusi kamu yang kamu badron ya Allah. Berkat darah-darah urungan ya Allah. Kabulkan hajat kamu dalamnya ya Allah. Ya Allah, kamu melaki badron dengan permohonan urun yang sangat perle ya Allah, yang diwate kamu susah menyampaikan hajat kamu bak malam Jumat yang barakahnya ya Allah, yang besar kedambaan hati kamu untuk meraih kemerdekaan Aceh yang mulia ya Allah. Dalam keharibaanmu ya Allah, negeriku Aceh bersegera terpisah daripada Indonesia ya Allah. Nepu hancur Indonesia ya Allah. Nepu binasa ante-ante yang dalam bumi Aceh mulianya ya Allah. Nepu hancur urung-urung yang Muhammad perjuangan Aceh ya Allah. Nepu binasa urung-urung yang menghambat cita-cita Aceh yang mulia ya Allah. Nepu hancur urung-urung yang selalu menghambat dalam perjuangan kamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma ja'al khairu ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna wa htimi salihati a'malana wa tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, wahai Engkau yang Maha menatap, wahai Engkau
Engkau yang maha agung dan maha perkasa ya Allah. Wahai drone yang teguh segala lumuran aib dan maksiat kamu ya Allah. Nepu ampun sebusuk apapun diri kamu ya Allah. Nepu ampun sekelam apapun masa lalu kamu ya Allah. Nututup aib-aib kamu ya Allah. Nepu ampun diri kamu seluruh yang ada dalam majelisnya ya Allah, dan seluruh bangsa Aceh ya Allah. Ya Allah, bukakan lembaran-lembaran baru kemerdekaan kepada kamu dalam hajat hati kamu ya Allah. Ya Allah, buka Acehnya dalam kenikmatan kemerdekaan ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran kemerdekaan kepada kamu bangsa Aceh dalam bumi Acehnya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li shaykhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kamu berkumpul di malamnya dalam majelisnya ya Allah, menghampirimu dengan berzikir dan beryasin kepada Rohnya ya Allah. Mempermudah segala urusan Tugu Fajri yang tengah memperjuangkan kemerdekaan Aceh mulia kamu ya Allah. Dikabulkan cita-cita kemerdekaan kamu ya Allah. Dikabulkan hajat segala harapan dari orang-orang yang kasyahid bagi pejuang kemerdekaan Aceh ya Allah. Ulama-ulama kamu yang kasyahid dalam memperjuangkan kemerdekaan Aceh ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat kamu sehingga tercapai cita-cita kamu bangsa Aceh dalam kemerdekaan Aceh yang mulia ya Allah. Ya Allah, Drone yang maha menaklukkan segala sesuatu, maka melagi kamu Drone malam Jumaat yang berkahnya ya Allah. Dapat dalu Indonesia ya Allah. Ya Allah, ya Allah, nak pelembut hati orang yang pehancur perjuangan kamu ya Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan Drone ya Allah, dengan yang mengalahkan segala sesuatu, maka ya Allah, kamu bangsa Aceh sangat mengharap kemerdekaannya, semoga segera tercapai ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'al wa'afti thawaba ma qara'nahu min suratul Yasin wa min kalimatin syahadati la ilaha illallah wa ma hallalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-salihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونقص خصوصا kepada seluruh para syuhada yang kagak tinggal kamu dalam memperjuangkan kemerdekaan Aceh ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa naqussu khususan seluruh yang dalam majelisnya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'alillahumma bimahdifatika wa judika karamika thawaba dhalika 'alaka wa fakaka wa najatan minan nari lana wa lahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wasilhum bil ma'i was-salji wal barad wa naqhim min al-khataya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min زوجهم وقهم فتنة القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أجرنا وإياهم من النار ولا تجعلنا وإياهم من خطاب الناس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران اللهم أعطي ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا منيرا بين أيديهم وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وعزقا لهم من النار وسترا لهم من النار يا مجيب السائلين يا رب العالمين Ya Allah, Nabiku ya Allah kepada para syuhada yang syahid di tempat yang cerah ya Allah dan berkat perjuangan urungan ya Allah berkat darah-darah urungan ya Allah Napa mudah segala urusan Tengku Fajri Napa capai cita-cita hajat bangsa Aceh berkat darah-darah urungan syahid ya Allah dan hajat kemerdekaan Aceh kamu segera terwujud ya Allah kamu menggadai batrona ya Allah nadia dan upaya selain kamu berserah diri kepada Rana ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah di malam Jumat yang barakahnya ya Allah Nakabulkan segala doa-doa yang kali kamu lagi dalam majlisnya ya Allah Napasabuh hati bangsa Aceh ya Allah Napacapai cita-cita bangsa Aceh dalam kemerdekaan ya Allah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Rasulullah ya Allah ya Allah Rana yang maha tahu segala perbuatan para pengkhianat ya Allah kajitin khianat perjuangan Aceh mulianya ya Allah maka napa hancur urungan ya Allah napa binasa urungan ya Allah napa hancur mandung orang yang menghalangi kemerdekaan Aceh mulianya ya Allah kamu berserah diri badrana ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah berkat berkumpul kamu di malamnya di majlisnya ya Allah mandum yang na di sana naku urung-urung mandum di kalan perjuangan Tengku Fajri sebagai bentuk rasa ikhtiar kamu kepada drona ya Allah ya Allah kamu menggade kamu melagi semoga pandangan urung-urung di luar tertuju kepada Tengku Fajri dan memberi sebuah cita-cita Aceh yang mulia dalam kemerdekaan ya Allah ya Allah mempermudah segala urusan Tengku Fajri mempermudah rezeki ganyan ya Allah mempersehat tubuh ganyan ya Allah lebih ke istiqomahan dalam hati ganyan dan hati para pejuang-juang kemerdekaan ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah napa kisah marwah bangsa Aceh ya Allah napa kisah marwah bangsa Aceh ya Allah bina pecebri kamu ya Allah bina pecebri kamu ya Allah bina pecebri kamu ya Allah kamu lemah ya Allah kamu hina ya Allah karena kekuatan ibad kamu ya Allah maka selain daripada kekuatan badron ya Allah lebih ke kekuatan kepada kamu agar dapat segera terwujud cita-cita Aceh merdeka kamu ya Allah dalam nikmat dan iman kamu ya Allah dalam menetapkan pandangan kamu dan mengikuti segala tuntunan Al-Quran ya Allah ya Allah baikkan pegawai persoalan kamu nyo
dalam mencapai cita-cita kemerdekaan Aceh. Ya Allah, mempegat kamu sampo jud khianat ke drone ya Allah, dan be khianat ke cita-cita indah tu kamu ya Allah yang kasih. Mempegat kamu semakin dekat dengan drone ya Allah, semakin istiqamah dalam memperjuangkan Acehnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa kaffir 'anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar, ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, kamu sadar ya Allah anak arti kamu badrone ya Allah, tapi drone sangat berarti bagi kamu ya Allah. Bertempat kamu mengadu segala kelemahan kamu ya Allah, dikabulkan hajat kamu di bak banamnya ya Allah. Malam Jumaah berkahnya ya Allah, lebih nikmat kepada kamu dan karunia yang kan lebih ke kamu bangsa Aceh. Melimpahkan kamu rahmat kepada bangsa Aceh, kamu menghajat hadiah Allah, kamu menggadai badrone ya Allah, lebih ke nikmat kemerdekaan dari penjajah Indonesia ya Allah. Lebih ke nikmat kepada kamu kemerdekaan dari penjajah Indonesia ya Allah. Lebih ke kemudahan dan kenikmatan kemerdekaan kepada kamu bangsa Aceh dari penjajah Indonesia ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Sayyidina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amin ya rabbal alamin. Istajib du'a
علينا يا رب العالمين استجب دعاءنا وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا وأصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Umurnya maaf terlalu panjang. Semoga Allah mempermudah segala hajat-hajat dan Mbak malam Jumat yang berkahnya. Segera Allah juga mengabulkan segala hajat yang dalam hati-hati kita mandum, dan segera Allah wujudkan kemerdekaan Aceh gedanyo, Aceh mulianyo, Nanggro Aceh Darussalamnya menjadi merdeka dari segala hal, khusus di merdeka daripada penjajah Indonesia-nya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Lain puna rencana ada hikayat perang tapi atau gimana? Yang dia mungkin Tengku Bajri nak bagi keterangan na wadah Tengku Bajri langkah lam wadah. Oh good. Kan masa kecuali kan buat kagak yang berkhabar. Cek. Mana gelak pada dalam sejaga kan. Abangnya kan hanjit de api nabu. Hari jauh mana yang hari tinggal lah. Jadi kan gu sih baju gelap nah. Abang gu dah. Arah gedebit Tengku Raja. Kadang kena wadah tu ginian pihak kali ya. Lanjut ju yang mulia. Kayak perang sabi rawa ada bu. Ya, jaga. Edom pi agak tua ti pada ulang-ulang yo. Benda dah nyan. Takkan juga terus. Alhamdulillah. Enggak yang izin dongken ila tiga apa? Yang punya salah lagi maaf yang. Subhanallah wa lahu wa bihamdihi khaliqul badri wa layli azza wa jalla ulun puja pasedapa syukur ke Rabbi kamu negeri bersuci Aceh mulia. Amin Allah. Subhanallah wa lahu wa bihamdihi khaliqul badri wa layli aba wa jalla puja pasedapa syukur ke Rabbi ya aini ke kamu negeri bersuci Aceh mulia tajak perang musuh beruntun sitre Nabi yang mengungki ke Rabbi kepayang asa musuhan tentrang sid malang celaka tu goro-goro syurga kan roro-goro balanuraka musuhan timprang sin menang mentua-tua syurga taro yang lesana beri kebata lindung gata segala yang mujahidin mursalin
وبحمده خالق البدر وليل أذى وجل ulang puja pasidrat syukur ke Rabbi ya aini ke kamu Nabi bersuci hati mulia yang bahagia sejahtera Sayyid dalam perang yang bahagia sejahtera Sayyid dalam perang Allah bibulan denda yang budiadari oh kasiwa sirawa Sayyid dalam perang dan senang geprang rijang pertama syurga tinggi subhanallah wa dahu wa bihamdihi khaliqul badri wa layli azza wa jalla ulang puja pasidap syukur ke Rabbi ya aini ke kamu Nabi bersuci hati mulia thằng chỉ cần trộn để đơn chữ gì để gurai gurai mình cái mà cái đang là balung kun